Eseita pin kasoy lawanga hun toite man kha katumanga pu speaker demand number 7 excise and narcotics hi lo soita ila pu speaker country tangin kan ram din hun un ang din huna hian kan oma zule rui lo wangin chung ko tam tak kan rumani khatlang kan boy ko ran te kan mangang angani chu tiang chuan kan ram din hun chu thalo tak a voina hian zule drugs te chuan minda me kani chu tiang chuan he rui lo laka kan film theinan te in kini excise department khelo po voina tlom ngai pol kan ramle namtana pasal thra kan OMA member te em lak na hian theitop chu in rui lo do konga hian ke an pen me kani chutiang chuan MHP lam te pon theitop chuan man la a kini chim lam kan NGO OLA kan ti te LWA kan ti te MTP kan ti le MCOP kan ti te point herui lo do na hian theitop in ma an la ne e hi vona kan member te po hian in herui lo do chung changa hian in lungrual len ka ria a kan ria tangin he ministry thar hian in campaign atang kan members am tak tak te pon in lo soi to a kan sarkar chuan zu kan ti to pang ti kha kan thu pui ni chu tiang chon pathian le mi pui ti zara sarkar na kan changa December ni som panga cabinet soring in hun kan nei a som paruk in rinni ni in ka ria a kat so lo chuan tolni alone som paruk kha pu speaker cholni ni jok in ka ria som pasari kha chol ania som pariata khan sarkar chuan department le cooperation te zu zor chu ti top nga la chuan Mizoram Liquor Prohibition Bill 2019 chu Mizoram Legislative Assembly chuan ni som ni March 2019 khan alo pass ta ane chu tiang chuan he bill chu lo pass in act alo ni ta a chu act chu thil engma wangin notify le thelovin kan oma henga hian pu speaker kan malama members a om tak tak te khan an lo sei to a enforcement na kan niam zia le size enforcement ti chakatul zia soi tu te vek kan ni adik vevani zu khapa excise and narcotic department hian zu cha ados ilwa voina rui lo kan ti rui lo thalo tak tak te heng do na te pa excise and narcotic ti tur ani boxi a henga hian kan chief minister za om tak puzorom thanga voina hian na sa takin ril ru senga he do na tura hian kan ria tang sarkar tang la railwa na tho hun chung tur ar la railwa voina hian enforcement ti chakpo kan du ve vane chutirwal chon voile khata thil hi ti thu the ani ve big lova tundin huna chuan kan pachia a staff tuna force enforcement lama staff kan nei hi zali somli pathum pasari or chak kan nei chu chuan in district pasari voina hian kan encall me kani longtlai district tilo chu district dang zong zong chu voina hian kan encall ve kani
chu tiang din huna chon kan oma chu ta chuan zu le drug son kan rama na sa takin voina kan han khuwa khir hetia kan han khapta ka phei chuan an thuak chi rang rang mangin voina hen kan lak lu ngei tumin mitam tak chuan ma an la pokane henga hian kan chief minister za om tak finance minister ni bok hianin rilru nasa takina senga eng tinge ma kan la kang ti po hi vona hian nasa takina rilru manga tuna hian vakan pos som thum pathum no khaturin phalna min pe a advertisement po kan chuame kani chuting chon ma kan la chawa chutulai chuan harsanatam takte po amang ma se speaker thil thra le thil du om hu tur chuan harsat ni kan sut kian ve ngai ni ti hi vona hian member za om tak tak ti hian kan riat theu kha chu chuan vona kan mala chho zela chuan nisari thakhat sani som pakua khan rangvamuala excise and narcotic department outpost kan zuk honga tuna hian bus terminal AMC building khu outpost atana man mek ani pu speaker zo khathar jamphai district le Bairabi Kolosip district ka tepo outpost thar hong turatuna hian malak mek ani tin ha thiale longtlai district thar lo om tur sai tual khozol ha thiale longtlai a tepo hian office thar hon turam halak mek ani bok chutiang chuan he tuna kan Mizoram Liquor Prohibition Act kan mana hian State Prohibition Council din ni se kan tia chu State Council noya chuan District Prohibition Committee po din ni se ti ani bok ani ni china khan kan member za om tak lal chon thang khanin hemi chung chang hi ron soya State Council hian Prohibition Council hianin wena henar han pa in office kan ne nga ma kan la ang tinihi rules kan la siam lova chung te pa chu lo om lova ma se wena kan tumdana chon financial implication eng ma om lova wena government functionaries om ang le tlom ngai pol te ne na hen ha hi tho ho no tura he council li tuna kanril ruwa oma chuan ni tumani chutiang chuan rules te kanan siamanga act chu May ni som ni paria ta khan pass notification chua ani to a rule sei tuna kan draft me kan ti kha member ten min riat puitan he house han karon soi du boka toi te in he sarkar na kan chan nu a tu December ni som panga sang ni som paria ta tanga 31st May thenga kan malang na toi atlang pui han soi tai la thui zong in ka soi lawanga atoi zong lirin ka soi anga pu speaker zu local liquor kanti te zu bilai fermented rice kanti doidim east IMFL le beer chikrang krang te utensils le vehicles drug kan man zong zong hi he December ni som ni panga atanga 31st May thleng hian poisa chantirin crore li le noi som nga pariat man excise and narcotic department kan man ani pu speaker wana hian kan enforcement lam kan tlema a minister kanina angin voina kan excise force chunga hen lom thu soi tu tam tak kan in kar ya an ha an thokna sa chu tiang chon khoya ma kan in dailo ma se voina hian heram hi karamani ti ril ru in kan excise force ti hian na an thoka tun kan kalchina chon pathian roine in har sat na lutuk kan latok lova he hi kan lom le ani
chunga zu le drugs kain hoi a hian mering sang khat za som li peliman anni KC mi sang khat zathum som pasari tin hena register anni chu tun sarkar thar a excise akan malak na toite karon soinita se demand number som thum pakwa Social Welfare Department hi toite an soile ka tumunga puspika Social Welfare hi country atangin department zau malak na zau tak mai mi hingnu pumat haruk kan ni atanga kan ham thatna ngai tu ngara double pension tar pension kan mu thlenga kan welfare ngai tu department ani ti hi pathian le kan hotu te du sakna minister kan ni tang hen kar ve chawani kana huam chu tiang department chu ani wangin vona hian malak tur hi tam taka oma hun om phei se chuanin sarmon ang deuh hleka he department chanchin hi soi ve ka cha khop mai pu speaker ma se toi zong in kan soinga department rang entinan health department kan ti te education kan ti te art and culture kan ti le department dang tenen hianin in thlun zom vek a in thlun zom vek ani ti ila kan soi sual lawanga chu tiang chuan he department hi central atanga ministry panga Ministry of Tribal Affairs kanti te minority affairs te women and child development ministry te social justice and empowerment le rural development te atanga mason na aron luan lu state na aron luan lu natur leilon nge tak kan ni ti hi vona hen ku speaker ka soidu ni chu tiang chuan department lam atang po hian thi to pin kan ho tu ma sa te po kan man lo lu zela wena hun toite hetia changtu minister kan ni hian kan phak ang to kin ma kan la chawa kan malak na tle ma zong han tar lang ta ila tun hai kan malak na de ama tanga han soidon chon soitur tam don lu tuka chung wang chon tun hai kan malak na tle ma zong han tar lang ta ila pu speaker tribal affairs atang hian Eclavia Model Residential School hi kan ho tu te tram ma sa tang khan an local pui to a hi tun sarkar po hian thei patop choin a bozui ve zela chu tiang chuan tribal affairs ministry hian in tribal te ta na education ek vek hi a flagship program ani pu speaker chunga wan chuan tribal ten education ma anson theinan Eclavia Model Residential School hi Ministry of Tribal Affairs on in tribal ten hena a pathin ni chu voina kan state a hian chu malak na chu tram masa atang khan malak ani to a tun ma deu khan ministry MNF ministry masak khan sota pupuya ma laktan ania chumilowa chon ser chipa ani le ta a tuna hian pan mi function lai mek kan nei a chuan tram masa khan tuipanga pakhat kan nei a longtlaya pakhat kan nei boka chongtea pakhat kan nei boka ni tin sang ni som pre som pakwa som ni a hian panga min lo pe be vel le ta a heng ngopa champhai district longtlai le chongte te chuni chin karon soi to ngopa pokham ha mi ni ta tuna kan malak na min ron pek thar chu panga anita
Nio Tlang Siha District Pakhatania Tlungvel Adi Boka Chuta Tlang Nuam Ania Heta Bil Khlera Ani Boka Zol Nuam Ani Boka Chung Tachu I Crore Som Hi Palito Turin I Ministry of Tribal Affairs in Minron Penny Hemi Chung Changa Toi Teka Soi Du Chu Ministry of Tribal Affairs ina hi conflict program tribal tetana education amha kanson theina na residential school ta na min pe kanni na pang zali somnga atanga zanga vel thleng athlona enkol ani don ne na pang pakhatan hen noi khatle cheng singkua theu kumtin pek ani don chutianga thil thra hi cbs sin hoya kal turania chu wang chon he kan mala chona hian kan za vai ni changrol teng u ti hi karil ru ka tumber ne karil ru ka vision a chuan block tin Eclavia Model Residential School hi nei thi ta ila wana Mizoram state in education ti em kan boi na po hi a chok jang khailong mo ti hi karil ru ka vele ka vision ani chu tiang chuan voina kan malang na te hi thataka mala turin in en pui thewang uti hi members am tak tak te kanin somna ni Tribal Research Institute hi crossom ni tuna hian kelsia malak me kani a 70% chu na hi zo to ani Polkut Festival hi ni kum lamatang khan ma kan la a ni kuma voi khat kan hanga kumina po hianin kan mang le don ni chuting John Center of Excellence for Sports po hi kror nga minron pea siha khianin hi tunatang reilo te achon ma kan lak thei kan ring kanin beise Special Central Assistance to Tribal Sub Scheme SCA to TSS 100% CSS po vena hian 2018 to 2019 le 2019 to 2020 and project hang som pakwa lai min approve sakane who speaker kan lom le welfare of person with disabilities kan tia person with disabilities kan ti ang chi hey 2000 sang khat zakwa som puap panga act khanson person with disabilities ti ania masetuna hian chon sa 2016 act khanson right of person with disabilities ti ani heng atan hian establishment of rehabilitation home for mental patients kantita Supreme Court ruling chuan heng psychiatric patient kan enkol te mental hospital an chua nu po hian homa an om tur ni ti ani chungatan chun voina hian ma kan lame kani Mizoram State Sarkar chuan pian phungarwal ban lo te tuam hlom nan le an mani an lo in enkol ve na atan heng vokvul arvul pon thuina le khol le sum don na te nau bulton nan na turin chan puina kumtin apathina ni tin rol ban lo le khathiam na nei lo te de na po thatin chan puina pe in disabled pension him mi zanhi te hena pe me ka ne bok tin rol ban lo te na department thang kan nei dan po kan chian a thain ka ria person with disability kan tia khanchon 3% ania right of person with disability kan ti nu hen chuan 4% hi rol ban lo ten chan vo an ne ne tin poverty alleviation scheme thang a hian 5% heng ho hian chan vo an nei ve le bokani chu tiang chu an din honani setting up of braille press kan tia rol ban lo mi del ta na zilai bu le khbu te siam na tur braille press din na tur malak me kani tuna hen government of India chuan noi somriat pariat
le sing khat le sang khat sing khat sang khat min lo approve sak to ani presa thok tu turte ero state sarkar tum tur ani thunga chunga tan chuan pu speaker tuna hen malak mai kani unique disability identification kan tia EDID kan tia ni chin lama in lo soi chana te poni telanga tun ma chuan state tang khan an ID kan issue mai thina heng pian phungarol ban lo te tuna hian chuan chutiang ani to lova online nen unique disability identity card identification tur hian online nena apply vek angai to hei hi tuna hian malak na kalpui mek ania mi sa khathum somli te ID siam sakto ani bokani alol fair lam toi tenan soile ta lapu speaker upgradation of kanwadi centers kantian ichna members are tak te po khan in lo soi APIP atang hian state atang in kanjuk thon ta central in min approve sak ang kumin atan khan zaruk minron approve saka chu an kanwadi centers upgrade nan hian noi ni theu min lo pe ni he min lo release hian an lo release topa coordination in lo thokro se CDPO in lo thokro se ti hi engma om ran lem lova ma seng tinge ti ila thap thei ang ber kan cho ang ti hi kan ngai tu dan le kan kalpui dan ni chu tiang chuan state atangin CDPO ten hen apek ania first installment noi khat le singthum tuna hen release theu sak theu ani to ani chon coordination ten an rela eng tia ti nge thaberang ti in ron rela an mari ro rela ang chon upgrade ten mo renovate ten mo chu tianga phalak thin chu ani tin Pradhan Mantri Vandana Yojana kanti PMMVOA maternity benefit program po hian he scheme hoya hian Raipur mi sangkat zan hi za somli pangaten ham thatna andong to ani nau pai pulis fire cham dolna cheng sanga kan pek ang chi kha ani kum san ni som pariya ta som pakwa chungin North East Zone State Tizinga ti thaber kania uat po kandong po kani India ram pumpuya po hian Mizoram chu pasari na din huna kanding ani kan lom le ani kan official tele kan worker te na thona lom thu kan soini se Ocean Abian National Nutrition Yojana kan tia he mission ina tumber chukum sani som ni pandi mang India ram pumpui nu nau paile na pangten te na nutrition mu lo awanga hars na anto thin te ti bo ani he mission hi March 2018 atanga kalpui ni in Mizoram Sarkar po in chakta mala in kalpui hala India ram pumpuya po Poshnabian atanam ha lathaber pol kanya North East states le Himalayan states tezinga ati thaber ni in loman award po kandongenge ani Integrated Child Protection Scheme ICPS noya henna pang kum sompariat noilama by vaile en kol namu mal dong lo te ven himna tan palak ani tin na pangda dan bo chele nun kong dik ko mun konga halak bokani heng na pangte en kolnan hian district tina observation home kalpui mek ani special home lungli le aizola le children home mun thangranga kalpui bok ani na pang rol ban lote tan po home pani din ani to bok Juvenile Justice Act 2015
in state tinte mani rules siam turati angin the Mizoram Juvenile Justice Care and Protection of Child Rules po pay fail notified to ani bok u speaker chu lova chuan thil lom omang reng tak he house soichak omdewa kar hiat chu social welfare hi nichina ka soito angkhan he ta excise department kanina angin kan dowanga he ta atidam na ka social welfare lamatanga tho le angai dot si a chunga wang chuan social rehabilitation board po he sarkarin adin to a chu board hmang tele vena khatlang atlom ngai pol te kan tho puite ne nam hala chho tur kani dona chunga wang chuan kan rama hian hei kan thria tangin ruilo awanga home rang kan da center rang kan da tam takan omani heng ho te kan enkol dan hi dik tak chuan tingai na danga om silova pong danga om tak silova chuan voina kan enkol na hian kan amen ri mai lo chuan tingai na om bok silova chunga wang chuan Mizoram Social Defense and Rehabilitation chuanin ngun takangai tu anuin Mizoram Drug Treatment cum Rehabilitation Center accreditation rules chu alo duang ta a vena chuan Council of Ministers min pom sakto ani e rules si kan man thei chuan India rama he rules mangma saber state kan ni don ani kan be si dan phei chuan state dang atang tpon an lo zir kanin be se chu tianga dan tha chu rules tha chu tuna hian kan nei to a ma kan la tan to a heng kan hom rang kan tlo anga kan enanga chunga chuna accreditation pek thi chinge ni lo ti kan enanga chung kan pek thei te chu functioning center kan tianga chung functioning center ho chun kum tharuk nuwa accreditation bo chuanin a en le anga center diktak angin kan puang do na ni chu tuna hian kal pui me kan ni hei tule mem na chan chu voina kan nau te kan fa te an edika wangin centera kan da topa kan vada khan nge ni khang centera khan eng na in kai chon thei te nge ni om ti po hi ngai tu tam tak omani voina example la example la home pakhat mi zavel lo amra khan tu mo kan nau te vada topila nat nin kai chon thei tam tak TB kan ti te hepatitis kan ti te HIV AIDS te thleng po in thil lo omlu tu kan ni chunga wang chon heng rules ne na kanin en kol chon I be se na sang tak kan nei ni suluwa chuan kumin January khan NGO pol rang atakin mi som thum pali Chennai khuan heng zir turin department chuanin TTK hospital khona tira chung te chu vona hian kan chhotang kai hle ni chumilowa no pang kum som pariat inkar drugs teaching drugs in nam noi tele drugs si eng angin nge ani ti an riat lo ang chi te heng survey hi ni som pariata khan mi som ruk go in training kan pe a chu chuan in Mizoram pumpui vana hian survey an nei tan dona chu survey report atang chuan Mizoram Social Defense and Rehabilitation hen eng angin nge ma kan la kang ti hi kan decision kan siam ve don chak vani chu social welfare tlang puya kan malak na pu speaker ani demand som thum palina animal husbandry and veterinary khatoi ten an soile tumta ila pu speaker kan riat angin Mizoram hi abik takin khapui pon lam thingtlang lam deuh lek te ta chuan kan sumlak na ber chu ranvul hi ni chu tiang din huna om chu kan nia
chung wang chon veti department poi mo zia le apoi mo na lai chu members om tak tak te khan ni china in lo soi treu to a voina kan din huna ero chuanin khang in ron soite le indinge net po kha kan ngai poi mo vieva ti sak vek chu le ti lo tlin sak vek chu po kan cha kan ni chu ti lai chuan voina kan din huna chuan in dai lo ana saviu maya junior grade of MAH and veterinary science I hian post som ruk pariat ani lain post fili som nga pakhat chau kan neya post som pasari lai arua kan ni chunga wang chuan mun tam taka vuna hen VO te po nei le thelovin kan oma tuna hen sarkarin panga VO advertise meka heng te kan lak thei chuan kan har san te po kan sukian ve deu kan ring kan in beise ni kan post tam taka oma ming tenen heta hen kan nei veka an khoming te khachu ko lo chiar chuak lo menga kan ning deu ton ka ria a kan kong te po khamanga chu wang chuan toi theng ber lo soi ka tumanga senior grade of MAH and veterinary science a hian post hi som thum pariat oma som thum paruk no khani to apan ni i fill up tur lo omboka doctor pan hi deputation in malkol le pikfeta antir boka in VFA kan ti hi kan in dailo em mai ni po si za som li pali kan nei line za som za pan hi chau fill up the ania vakan po si som li pan ni lai kan nei ni tin veterinary supervisor a hian total po si zan hi som ruk om lai in vakan po si som riat pali kan nei ani chu tiang kan ni wang chon vena hian kan ril ru tha kan ti te kan duang zong te po kan la ti hlei theilawa ma se he vena members a om tak tak ten he demand te po min la pom pui don chawa demand min han pom pui te te phatula mathar kan la chawanga kan sa vain kan trang tlanga heng te po hi sukian theidura kanin beise ni HN veterinary department hen nasa takin to kan ran tam tak disease outbreak awanga kan lo thita te le harsana tam tak kan to nasa takin ma ala vena chon poultry development nasa takam halak ania kan halak na zong zong chu soitai la tamanga abig takin poultry chuan khuta tan rila inbro hatchery kan ti te kan nei khu entrepreneurship private entrepreneurship te na joint venture kan ti ania tra masa kan minister za om tak te ho winan lo tran to ania kini chuan thil tha ani chuan kan chun zo mai ni tu tiang chuan khung te po khu kan chun zo ma chu lova chuan leng te te po khuan chu tiang chu kan nei boka mun dang danga so ta lungpui zo la te pon kan nei tin ar no te tikeu hi nasa takin ma kan la state danga tangam kan lak thin hi wena chuan za som thum hi chu ma nirma hian kan keu tir thei to ani ti wena hian ka soi di tin chulova chuan pigari hian hal chom le leng te khu wena kan ria tangin kan rama kumsan hi som pathum te kumsan hi som pali som panga som pariata PRRS nasa takin lenga mi pui zorom mi pui kan nasa takin kan tuar ni khawang khan PRRS wena chuan pathian zara kumina hian report kan ladong mia lova heng hal chom te le leng te te hi khomong ping vok multiplication center atana thatura kan ngai ani wangin private farm engemaza te chonin multiplication titurin ma an lanasa large scale malak me kani eng te hi sarkar po in athei chinchina assistance pe in wena hian kan ka tiang chon ma kan la me kani
chu tiang chuan voina hian thil pakhat pu speaker voina kan member ta zong zong ka som na chu chu tuna hian khochak lam kan thenom rama khian African swine fever hi na sa takin leng ani China te Vietnam te Mongolia te Hong Kong te mei la vel te thleng hian na sa takin leng ani Vietnam a pheichon civil administration in tingai nan ra lei te ilova chu tiang chuan army te an hmang ani chu vona hian kini member helai bial nei kal khom te hianin ta na sataka kan lak wan tul don em avet department ngongong chuan nichna kan ron soi to ong khan kanin dai lo na sa sia international border le international border le interstate border angat po khanin surveillance ti tur le khanga check post a po kanin dai lo vani chunga wang chuan hei hi kanin lo in ven lo chuan vokina kai chuan za mortality ni ringot mani thinge nge kan ringot incubation period hi nili tanga ni som panga vel ania adam renga moti hiana thithut mai chu tiang chu ni chu kan thenom Myanmar a khian lo om ta reng poni se a report system khi a om kan ring lova an rama a om chuan kan rama vokan lak lu chuan akai nge don ne ti kha voina hian kan biela atpon soi zawila chulova meat product kan ti khochak lama tanga ron kal rim hi heng atang po hian akai theitlat mai ne chunga wang chuan heng meat product kan tiang chi sausage kan ti mo meatball kan ti te heng te po hi thei chu ni se chuanin khap theita ila poi mo len kan ria chung wang chuan kan member za om tak te district administrator te voina rampon lama tanga ran lak lo hi ho theito pini do teng uti he house chang hian ka som cheu ni chumi tan chon pu speaker I phalne in department in member tengen na to tihan kan lo siam veka min phal sakson hei hi copy member tin pek andu bokane chu voina kan malak na kalme kani chu tiang chuan vetia hian kan zavain ho kan ko thai ti chakteng uti kha kanin somna ni le ta se demand number somli pakhat sericulture pu speaker sana kan en na sa to a kan tlarung viewani toi te soi ka tumang sericulture kha member pathum in nge ni chawin kan soi a member som ni pani zinga khan pathum palin in ka hia karil ru te tin kan va han relo e o ka lo ti dewa vona hian pu speaker Mizoram hi sericulture potential area ane ti hi central sil board khuanin kini helai a state cheng te ai hian an mu chiang zo kani ti pu speaker ka soidu ni sericulture department Mizoram hian silk thar chwa pun zelnan le thintlang kut thok tu te ten sericulture manga e zon na ngel het an nei thinan hetiang hian ma almek tini khatna chon northeastern region textile promotion scheme kan tia NER TPS Ministry of Textile Gov of India noya sil tamjok thar chuanan integrated sericulture development project ISDP kan nei a intensive bivolatile sericulture development project IBSDP kan nei a integrated mukasil development project kan nei boka heng project atang te hian theitop choin tuna hian district tin siha district tilowa chuan sericulture department hian ma alame kani chulova tunkum February khan mamit aspirational district atan khuan
area development project siamin viable cha som pakhat chuangin ma kan la tuna khuan chu malak na chu kalme kani chu tiang chuan North East Region Textile Promotion Scheme atang chon NERTPS atang chuan tun hai loka khan Central Silbot kan zuk dora mi andu sak khopa Mizoram pumpuitan mega project lo siamla chuin mega project chu kan lo pom sakang chu ma in lo la don ne an tia chu chu wena kan department lamin ma an la meka tinabik takin Siha district atan hian development of eri silk in Siha district in beneficiaries mi zalitan viable sa som pani chuang man wena hian project thelume kania tunatanga relotea minron approve sak kan be save vane tiang chon silk samagra scheme integrated sericulture development in India for livelihood the Ministry of Textile noya muga silk 4.50 metric ton tharchwa naturin scheme zali acre zali beneficiary zali khutur chu chun ha chu tuna hian sum tu chun ha thona tur chon sum release ngal nga sum anon release ha mek ani bokane Sericulture Department Mizoram chuan in silk chithum mulberry muga le erite naszo ka tharchwa turle Mizo brand silk siam chua hi vuna hen atu mek le malak na mek ne pu speaker vuna hen kan ram hi kan van nei a horticulture le sericulture tan potential state ni ti kan ria hovela hian silk produce number 2 China anni a consume na saber chu India kan ni India hi production lama panni na kan ni India na vana tum chu China tanga import titlen zela titop hi atumane chungatan chuan silk production titam turin khoilama nge mit alen kan ti chuan Central Silbot khon North East hi aron en ran ani chunga chon Mizoram po hi athati an tha chiang hle ni chunga wang chuan mani a Central Silbot kan zuk dora khan Asia Silk kun Zorna market lianber a tu khachu an auction light kan vakala Mysore te amun puya te min kal pui veka chutiang chuan kan rama ma kan lak ve hi Central Silbot khonin mindu sak ema kong zau takin vuna hen ain hongani ti ya ila vuna kan member za om tak tak te po hianin mani bial thewa le mani district thewa thei top chua he eri kati silk production a kantum tilhot ling tur hian ke min pen pui te u ti hi Sericulture Department chuan asom na chuni u speaker khang kha ka demand ron sui te kha ane pui ange ka lo ta kha hi a member za om tak tak ten thanem ngai takin kadiman palite min soi puya ni china karon soi to ang khan tuna karon soi ang te tang khan kanin chang de main ka ria a athan pain heng te hi chu ka lo react to lem lovanga tuna chon pu speaker kadiman number 7 excise and narcotics viable se somli pathum noi som sari pariat sing ni sang kwa
demand number som hi pakwana social welfare viable cheza som nga noi som rok singa le chang singa. Demand number 34 animal husbandry and veterinary viable som rok pakwa noi som thum pathum sing thum sang khat. Demand number som li pakhat sericulture viable som ni pakhat noi kwa sing rok sang sari avain viable zanhi sombriat pali noi sombriat pakhat sing sari sang sari hi he hausa om tak amin pasak turin speaker kalau dile oleh tu juga minister sa om tak doktor ke bechuan na demand number pasari social ferte somni pakwa demand number pasari excise narcotic somni pakwa social fair le somthum le pasari HN veti le somli le pakada social sericulture te sang le som bakole sang le som ne mantur ava in cheng bible season somriat pali le noi somriat pakhat le sing sri le sang sri chu heu sa yan pasron dil ta rem ti pia gen rem ti tro le rem ti lolom chuan rem ti lo tro le ole tuna chuan rem ti lo om lo wangin minister som tak pu Dr. K. Bechua demand number pasari ni kuwa thum sari li khatte mantur cheng bible sesani somriat pali noi somriat pakhat le sing sari le sang sari de chu house in lungrol takina pasta ni speaker kalome saka then khat dimani bai hat saksi loi I fair lo kan ti de ole kan business kan jole ta bone tan chuan nak tu khi zu ni somni le pakhat ani a lalmang nu lalmang nu lom roi ni kan ti thin khani a nak tu dar som le achan vea kan thu khom le donia sitting is adjourned.